KPM Cares for Children Scheme ketika skim berkerpang belapan benada Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi. Ia ketika skim on pentrai kam habaro ki jilla hakari lembaki Child Development Protection Officer rengkat ke jinge trai lang bat ki Deputy Commissioner. Ia ketika skim berkerpang lamang na ke benta ki tu ki kena ke beladu no ia ke kmie bat ukpa na ke jingpang COVID khat kendai. Hawas kasis laplai ia ketika skim menta kala asngi ublei kalai pautrik ujamang dau ba PD Sangma Deputy Commissioner harangkat ke jingodon lang jong uba W Shabong CDPO West Khasil District bat kiwe hadian belapan bana belapla ia ketika skim lasam ye ke sernot da Deputy Commissioner shawei na ki bahayeng jong ki arngut ki khna ke beladu no ya ukpa bat ke kme na ke jingpang COVID khat khandai bagi mio connection sa kawe ke kamera ya ka bau Honorable Prime Minister ula address yaki baroki district atau baroki state jong ring India di kani ketika jingyarap kyrpang nalor bati lai katukat ni jingyarap purba la duno yaki mi lanikpa di kani ketik na jingyarap kongsan ban ai jingyarap yaki children bala duno baru arungut ki mikpa de ban support yalade hadu baki poi apolai snem kata de yakini ki kena badang under 18 years of age de guardian kinsa paid yaka halor kanika assistance financial but monitoring but follow up kan don lembaga district administration but lembau district child protection office child protection officer ba Shabong di ni akanika por ngiai jingsing lem na bentaki niki kena ki bala duno yaki baru ki parents di juga por ngi kitpok kitriang yaki niki kena baka jingpule ki jongki kan peteng bat kinsa yo ya ke jingyarap adu bakin poi arpulai snem di kati kan alor kane ngin dondu ka jingsam yaki niki folder bat kiwi items bangun ai guardian dengan tepat yo ba Shabong ban initiate the distribution to the folder but we jintong kam ban ai